इमेज पाउदा मियंग ताबिरिबसिंग बुखुरुमजरी नसिगी मरोइबा पाउ पिजरी स्टेट लेवल गानगाई फेस्टिवल कर्टेन राइसर ओपनिंग सेरेमनी राजभवन पांगथोक्रे जाफौ बाजार साबा वुमेन मार्केट चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi संगाख्रे लोइनना था अमा चथगदबा फॉयल कंजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम ngasi हौदोक्रे पाउमु चाखाने पिजरी लाकलिबा तांग 18 पांगथोकदौरिबा स्टेट लेवल गानगाई फेस्टिवल की गार्डन राइसर ओपनिंग सेरेमनी ngasi राजभवन मणिपुर की गवर्नर सु सरुक यादुना पांगथोक्रे थौरम असी स्टेट लेवल गानगाई सेलिब्रेशन कमिटी मणिपुरना टिंकाउ रकवांग चाकप्रिक फुआम TRCP गा कुसमनरगा सिनबनी गानगाई की गार्डन राइसर अदु हौदोकलदुना गवर्नर नहाई गानगाई फेस्टिवल असी राजभवन अहानबा ओइना चाही सिदगी हौदोकपसिदा नुंगाइबा पोई मतुंग लाकलिबा चाही सिंगदसु राजभवन दगी फेस्टिवल असी हौदोकपा ngamnaba आशा थमली लमदम असिदा लैरिबा ट्राइब अमदी सब ट्राइब सिंग असिगी मसा मसागी कल्चरल एक्टिविटी कया चाही अमगी तोंगान तोंगानबा मतमदा मरु ओइना लौलोकबा मतमदा पांगथोकनबनी मरम असिना लमदम सिदा लैरिबा कम्युनिटी सिंगना मसा मसागी कल्चरल ट्रेडिशन सिंग निंथिना ngakduna मखा ताना पांगथोकनबा गवर्नरना अपील तौकी ngasi थौरम अदुदा स्टेट लेवल गानगाई सेलिब्रेशन की एडवाइजर सु ओइरिबा TRCP आसाम मणिपुर नागालैंड की जनरल सेक्रेटरी चावा कामसन अमदी TRCP यूथ सिंगी मेंबर सिंगसु सरुक याखी लोकसभा पास तौख्रबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB 2016 बु यानिंगदबा नोंमा नोंमगी हेंगलकली लोइनना बिल असी राज्य सभा पास तौब यारोय अमदी बिल असी हंदोउ हाइदुना लमदम असिगी मियामना वकनिफम फंबा लेप्ट्री बिल असिगी मायोगता ngasi lamlong kaitel nupi lupna sinduna lamlong kaitelda miyamga loinana wakan phamkre wakan pham aduda saruk yakhiba ima amana haikibada manipur gi yelhomi singbu mutatnaba bill ama india government lok sabha da pass tawkhiba asimak aikhogi khwaidagi laibak thiba amani bill asibu withdraw tawhanna bahonabada opposition ruling thidana manipur kana bahonabada amata oina thabak tawbiu ममांगी लेंगाक हौजिकी लेंगाक हाइना इंथोक इंसिन तौबिगनु मसिगी महुता मियामगा पुन्ना चमिनदुना थबक तौमिनसी हाइकी अमरोमदा जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम नसु बिल असिकी मायोक्ता मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमदा वकनफम कया चथरी चरक असिदा मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMWO नसु बिल असिबु यानिंदब फोंदोकलदुना वफम कया फोंदोकपा लेप्ट्री हिरम असिगी मतांगदा लूप असिगी प्रेसिडेंट अब्दुल्ला पठान हाइकिबदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 असी राज्य सभा पास तौब यारोय हिंदू खक्तगी लेबाक अमा ओंथोकनबा होटनरिबा इंडिया की थौसिल असी अवांग नोंपोकी मियामना कैदौनुंगदा याबा ngamloi बिल असी मरुओइना अवांग नोंपोकदा लेजरिबा फुरुक मचा मचा ओइरिबा येलहौमी सिंगबु मुथतनबा होटनबा बिल अमनी बिल असिगी मायोक्ता मतम चुपदा MMWO ना थेंगनगनी ngarang gi khongjangda MMWO gi thaumi singda Manipur Police की कांगबु अमना चथकिबा थवोंग अदुबु कंडेम तवी खोंजंग अदुदा MMWO की थौमी सिंग सोकलबसु बिल असिगी मायोक्ता अदुमा खोंजंग चंगसिनकिगने हाइकी मणिपुर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की मखादा चांदेल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लैबा जाफौ बाजार दा साबा लोइरबा वुमेन्स मार्केट ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हौनबी मतुंग इना संगादुना मियामदा सिनखरे थौरम अदुगा मरी लैनना तोंगान तोंगानबा मफम अहुमदा साबा लोइरबा ड्रिंकिंग वाटर रिवाइवल स्कीम अमा अमदी महा यूनियन हायर सेकेंडरी स्कूल अमसुंग लारोंग हाई स्कूल दा साबा बॉयज हॉस्टल अनिसु चीफ मिनिस्टर ना संगाकी लोइनना नौना चांदेल अमदी चाकपिकारोंगदा सागदबा डॉक्टर्स अमसुंग ओजासिंगी ट्रांजिट एकोमोडेशन अमदी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अपग्रेड तौनबगी चट्रा सुहुनकी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अथोइबा मिथुंगलेन ओइदना पांगथोकिबा ngasiगी संगाबा अमदी जत्रा हुनबगी थौरम अदुदा मिनिस्टर TH बिश्वजित मिनिस्टर कराम श्याम मिनिस्टर लेपाउ हॉकेप मिनिस्टर TH राधेश्याम MLA ब्रोजेन अमदी तामेलोंग AC की MLA सामुएल जेंदाई कामैना मथंग सिटना
अखनब मिथुंगलेनसिंग अमदी थौरम मपु ओइना सरुक याखि थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई हौजिक पालिबा बीजेपी लेंगाक असि डेवलपमेंट दा चैलेंज तौबा लेंगाकनी चिंगतम अनिगी खेनबा लैहंदनबा थोंग मानबा चौखटमिननबा हाइबसी लेंगाक असिगी अमत ngairaba पांदमनी बीजेपी लेंगाक असिना लाइरबा कना लोजद्रबसिंगदा अना लायेंग लाइरिक लाइसु तंबदा युमसानबा अमदी मखल मखा कयागी थबक थौरम कया पाइखतुना मियामगी याइफनबा होनरी चिंगी लमदा स्टेट फेस्टिवल कया पांगथोकदुना चिंगतम अनिगी अफबा मरी थमनबा थबक थौरम कया पाइखतख्रे मणिपुरदा खुंदारिबा अखोय मसेल लोल मानती हाइदुना अखोय इचिल इनाव नते हाइबा यारोय मणिपुर की निंगतंबगी दमक सोंगनखिबा लानफमदा लमदमसेगी तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी खुदिंगमक्की मियोयसिंगना अमत ओइना लानथेंगनमिनखेबनी ममांगदा लैरंबा मियामना अमदी थबक तौबा एम्प्लॉयीसिंगना थेंगनरंबा खुदोंचादबसिंग कोखनबा लेंगा असेना अंगंबा थाकता होटनरी एजुकेशन यावदना अखोय वर्ल्ड सिदा कंपीट तौबा ngamloi maram asina lenga asina go to village ki mathangda go to school ki khongthang ama laukhatnaba sem sari masida ahan boina manipur ki kendra humpu dagi khwaidagi sothaba school amamam khangatuna afaba modern school amamam oinaba semgatnaba pandam thamli miyamna lenga asina piriba kanabasing asi loduna nungai biu mingondagi nirugadaba nate isa isagi fangpham thokpa hakduni पाली बलेंगाक असे ngamloidaba thabakda minamba ngang balengak nate hauziki matamda full promise tawduna politics tawbagi matam natre mitna uba kudombina thinduna takpa yaba pota challenge tawsi haiki अखोई गवर्नमेंट से मैम नजन खंगीरे अखोई ngамmoidabada oiroidabada अखोई पंगांग नांगसनबा false promise तौरंबा अदु तौनी न तौबा दुमा पॉलिटिकल वर्सन दो कोई तोए कोई अखोई द लेते कोई गिदे अखोई न तौगदबदुन तौनी ngamगदबन ngamनी ngammoidबन ngammoइना सत्सबनी अखोई दि मिन्न उब पोटा खुदोंबि थिलगा ताको याबा पोटो द कोई चैलेंज तौसे है भामना मारगा तौबै जासे कोई द मदुगी पॉलिटिक्स सो कोई मतम ग चानद्रे है ने कोई द मैंने लोगजो पो गवर्नमेंट की लेरिबा पॉलिसी प्रोग्राम मयाम से एंजॉय टोबियो काना बलोबियो मरमदि नीरुबनते मुल्लुबनते मयांगी फंगम तो पोटुनी ने थमजबने अदुन अमरोमदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल असिना मणिपुर की येलहौमी सिंह सोखलोय हाइबा बिल अमा इंडिया लेंगाकना सेम ट्रिफावा मणिपुर लेंगाकना बिल असिगी मायोक्ता लेगनी हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोक्रे वफम असि ngasi चांदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा नौना साबा लोइरबा वुमेन्स मार्केट संगाबगी थौरम लाकपदा पाउमिसिंगना हंगबा वाहंग अमगे पाउखुम पिरदुना फोंदोखिबनी पाउमिसिंगा उनबा अदुदा महाकना मखा तारदुना हाई मणिपुर की कैबिनेट डिसीजन ना सेंटर दा थमखिबा वफम से सेंटर ना ऑल इंडिया की ओइबा पार्लियामेंट करिगुम्बा बिल अमा पास तौबदा मणिपुर अमदी नॉर्थ ईस्ट लेरिबा अपिकपा इंडिजिनस फुरुप सिंगबु हाना प्रोटेक्शन पिबियु अमदी करिगुम्बा बिल असे पास तौदबा सुग्यामक याद्रे हाइरगदी बिल असे सेमबदा मणिपुर की ओइबा मणिपुर की येलहौमी सिंग सोकलोय हाइबा एग्जेम्पशन क्लोज महापियु नत्रगा मणिपुर मियामना चाही कुंट्रा रोम चंगना तांदुना लाकलिबा मणिपुर पीपल्स बिल एसेन पिबियु हाइबा वाफम असिनी हाइकी Center government अखोना तक्सली कैबिनेट डिसीजन से नंबर 1 ऑल इंडिया की बिल जमा पार्लियामेंट पास तब मधुगी पास तब तौदबदु खंखगा अखोई मणिपुर की और नॉर्थ ईस्ट की स्मॉलर ग्रुप्स इंडिजिनस पीपल्स की प्रोटेक्शन हाँ थम्बीगदबनी है अदुना अखोइना मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर को तक्सलेसे लोइना बिल सेम हजिकसु बिल से लोकसभा पास होबनी राज्य सभा वाले रूल सेमगद वाले अदुना एट एनी कोस्ट लोइना बिल से पास तौदब यादे है तौदी तौद्रिंगी ममांग बिल तौद्रिंगी ममांग अखोइगी मणिपुर की सिदा एग्जाम्पशन क्लोज मणिपुर की हापियो मणिपुर सोई है मधुमा और सेकेंड अखोई मणिपुर मियामना सही कुंथ्रादगी तालग लाकपा मणिपुर पीपल्स बिल सिसिमगे एसेंट पिबियो है अनीसने और अखोई की स्टैंड गवर्नमेंट की स्टैंड इज वेरी क्लियर अखोई की प्रोटेक्ट तौननबा इंडिजिनस पॉपुलेशन प्रोटेक्ट तौननबा क्लोज अमा हात्रि बाबदा विल बी अगेंस्ट बिल मितई मैतई फुरुपु शेड्यूल ट्राइब एसटी लिस्ट चलहलु हाइदुना चंगसलखिबा खोंजंग सिंगी मनुंग चन्ना
Scheduled Tribe Demand Committee Manipurna ngasidagi Imphal-gi Khwairambal Kaithelda Meitai-Meitaibu ST lista yaholu haiduna poster campaign haudokre. Khongjang asi haudokladuna Scheduled Tribe Demand Committee Manipurgi Working President M. Naudalen Khumbana haikibada Meitai-Meitaibu Scheduled Tribe lista chalhanbada Indian Constitution na ayaba piri aduga ngasi faubada Manipur lengakna hiram asida tumina laisinbadagi lengaki mathakta khongjang changsinnaba firep lawrapani. Khongjang asigi saru ama oina ngasidagi poster campaign asi hawani makatana Manipur lengakna thabak lokhalak-taba tarabadi tha asigi chaichat kunmathoida Manipur pumba ban taunaba sem saduna laire masida natana railway ki paikhatliba thabak thoram khudimak thingjinnaba firep lawre. Mahakna makatana haikibada Meitai-Meitai furupu ST lista yahongadabani haiba khongjang asida miyamna mateng pangbiu hojik ST Demand Committee na Kudak-kudaki oiba akanba khongjang kaya changsinnaba sem sare haina makataki. Ngasi Khwairambal Kaithelda chathagiba poster campaign gi khongjang adu Scheduled Tribe Demand Committee gi thongmisingna pena amadi langden thinduna haudoki. Hauna lonchat khangba miyoi adu punsida mai pakani haina Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Karam Syam Singhana phongdokre ngasi Dingku Road ta laiba Classic Grande da Petroleum Conservation Research Association na State Level Coordination IOC ga khusamnaduna tha ama chupna chathagadaba mass campaign hawdokpagi thoramda athobi mitunglen oina saruk yaraduna minister na wafam asi phongdokibani. Ngasidagi mathang thagi 15 fawba tha ama chupna fuel conservation awareness program adu hawdokladuna minister na makatana phongdokhibada Englishing ani yankhai fawbagi manungda malemdagi petroleum products sing asi loikhragani aikoi miyoibana sijinnaba phanglaroi maramaduna malemda khwaidagi energy sijinnaba ahum subada lairiba leipak asida aikoi kudimakna petroleum products singna likna sijinnabagi hainabising likna sijinnarabadi economy gi fibam pagatpada natana aikoi miyoibagi hakchangda pollution thokduna mang takhalliba laina kayadagi su kanbangamgani. Ngasigi awareness program hawdokpagi thorum aduda saruk yakiba mahiroisingda minister na mahai masing tamlingai matamda laishu khangna thaksi khasi thakha khangna chatgadabani afaba miyoisingi matau tamduna oinaba hotnagadabani maram chadana ahal lamansingda mahai masing tamlingai manungda gari laibiu haibana chingba demand tawroidabani aikhoina gari na chingba sijinnaba asi supnagi darkar oiba khaknatana mahai masing tamlingai dasu yariba makhai sijinnadanaba hotnasi haiba wafam thamladuna saruk yakiba mahairoisingbusu pukning thawatki. Health sector asi miyoiba amasung malemda lairiba atai thawai panbasingi yamna maru oibani mahausagi fibam olakpaga iroinana aikoi khangba natraga khangdaba laina kaya leirakli masi thengnanabagidama health department mapungphana sem saduna thabak tawba darkar oi haina health and family welfare minister L Jayanta Kumana haikre wafam asi minister na community health center sekmai sangabagi thoramda haikibani minister na makha taraduna haikibada sarkarna Miyamgi damakta thamliba health facilities sing darkar oibasingda yahongadabani. Health care staff sing doctor sing yauna nursing paramedical staff sing asa workers sing na professional ethics ngakna chatgadabani health service asi miyoiba khunai damakta ni haibasi pukningda lengnana thamduna lam asida thabak tawribasingna kathokpaga loinana thabak tawgadabani haiki. Nauna sangariba CIC asigi darkar oiba khuju khulai amasung machine sing athuba matamda piragani haibagi thajabasu minister na miyamda piki. Manipur Sahitya Samiti Thawal lengkhatkiba chahi 15 mapung pharakpaga loinana samiti asigi Silver Jubilee gi thoram ngasi Thawal Okram wangma tabada leiba samiti asigi office ta pangthokre thoromaduda retired CMO Dr. KSS Manglem Manipur Sahitya Samiti Thawal gi President Retired Wing Commander AK Deven amadi MPSC gi hanagi member L Manauna athobi mitungsing oina saruk yaki. Tharumgi mapung oiba saruk ama oina samiti asigi laikidraba founder member singda laikatuna ikai khumnaba member singda kudol tamba amadi saireng saidinaba pangthoki. Ngasi nungthil Jiri News Network JNN gi press conference hall the pangthokiba pau gi mifam amada all Manipur Road Transport Drivers and Motors Worker
यूनियन मणिपुर अमदी ऑल जिरीबाम रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन जिरीबामना जिरीबामगी गोलारथोंदा सारिबा वेट ब्रिज अरुंबा ओनबा सारिबा असि कनागी अयाबा लौरगा सारिबनो अमदी ड्राइवर सिंगदा मफम असिदा गाड़ीदा पुरकपा पोट की अरुंबा नंफुदा ओलहलिबसि मणिपुर गवर्नमेंट की अयाबगी मतुंग इना ओलहलिब्रा नत्रगा कनागुंबा मियोय खरगी सेंदान लंबिदा तौहनबा ओइरबदी तौबा यारोय हाइना पाउगी मिफम अदुदा फोंदोकी Thawal River Conservation Committee amadi All Thawal Mairapaibi Association anina sinduna ngasi Thawal Turelgi hauzik oiriba fibamgi matangda miyamgi mifam ama Thawal Melagram Community Hall da pangthokre miyamgi mifam aduda Mahiroi Loop MSU Desam MSF ki mihut sing Club Organization sing Thawal Municipal Council ki Councillor sing loinana Thawal Kaithel gi popam phambi sing amadi dukandar sing su ngasi nungtel gi nomagi sinthar leptuna mifam aduda saruk yaki Wangang loi kayana fungduk na kibada Thawal Turel gi nak yeta kundariba Kendra Singh Andro Wangkem Thawal Hairo Lilong amadi wabagai Kendra gi miyoi kayagi yamna maru oiriba Thawal Turel asi matang kuina dagi lainang oina chelak liba si pende amadi Conservation Committee na mamang chahi gi February ni pandagi ngasi fawba khongjang changsinduna kayara wakat charabasu ngasi fawba mari laina basingna tabidana layakpubusu penda bawafum kaya fungduk naki ngasigi miyamgi mifamna atuba matamda PIL thaduna turel asi kanana ba hona ba tha sigi kunma thoi fawbada laingakna positive response pibiraktrabadi tangkuni thoidagi nunglaingoi gari yauna ising puba tanker sing thingzinba amadi tangkun tare dagi isinga mari lainaba department sing thawal gi akoibada thingzinba haiba warep ahum lawre haina conservation committee gi convener KH ingochana phongdoraki ngasi Chamol Village da Technopal Chamol gi chairman gi mayumda pangthokiba paumisinga unaba amada JSC Technopal Chamol gi chairman TH Jamkulun Martina paumisinda phongdolakpada hokiba mahake signature saduna land owner committee gi secretary ni haina mingthonjilaga Manipur gi chief secretary da memorandum ama pisalamba asida aihaki mari amata lainade JSC asina taliba dabidi house owner singi phangpham thokpa PBU haiba aduni adubo memorandum aduda land owners committee paliba asi aranba semsin sajinba wafamni hiramasigi matangda Technopal DC da su clarification letter amasu pisin khrabani maram aduna JSC asibu thugainaba lana uhaliba miyoising asibu Manipur lengaki mari lainaba singna athubada Thidokpiduna matik chabadani PBU haina TH Jamkulun Mate chairman JSC Technopal Chamona paumisingda phongdolakli That for one meter memorandum ama aigi minda sajilaga ibasi ayhak taude aduga ngasida perdiba manunggi land owner committee haina secretary ni haina thabiraga masi ai sutau taude masi aran bani aduna Ngarang Manipur Police Department ki official gi team ama More da lagtuna More town asida CCTV camera humpurom khinnana ba mafam chaba sing ingsin khre hairi ingsin ba du da Technopal District Police amadi More Police ki makok thongba officer sing amasung More da laiba 43 Assam Rifles ki officer sing su saruk yaki Hanagi Union Minister CP Joshi bu tara mangarak suba Rajasthan Assembly gi speaker oina khankre Nathdwara dagi Congress legislator Joshi bu yetna balaitna speaker oina khankibani mahakbo house na voice vote ta khalaba matungda chahi humpuni pan suraba Congress veteran asina chair lauraduna protem speaker Gulab Chand Kataria bu pothanki tara mangarak suba Lok Sabha da Bhilwara dagi Karaktuna Road Transport and Highways and Panchayati Raj 2009 dagi 2013 fawba Minister oiki Congress MLA Mahesh Joshi bu party ki chief whip aduga Mahendra Chaudhary buna deputy chief whip oina khanki Mizoram gi Sir Chief District ki manung chanba Thenjol town da laiba Mayor Chama Yankhanito scrub typhus laina na nari haina State Health Department officials sing na phongdokre Bush typhus hairaga sukhangna ba laina scrub typhus asi Orienta
सुसुगामोसी कौबा बैक्टीरिया अमना थोकहनबनी बैक्टीरिया से माइट कौबा तिल मचा अमना संदोकपनी हाइरी हौकिबा चहेगी नोवेम्बर थादसु लैना से संदोरकपा लैख्रे स्क्रब टाइफस हाइरिबा लैना असिगी लायोंगदी लाइहौ साबा कोकचिकपा अमदी हक्चांगदा अंगांगबा मचु थोकपनी हाइरी एक्सपर्ट टीम अमा मफम अदुदा चंगसिंदुना अनाबसिंगबु येंगबा हौख्रे हाइना इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम की नोडल ऑफिसर डॉक्टर पाचवा लालमान स्वामाना हाइकी थेंजोल टाउन असी आइजोलदगी किलोमीटर 34 लापी कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ना हाइक्रे डेमोक्रेसी असी इंडिया की ख्वाइदगी चावबा पांगलनी थोकनिंगबा अमा थोकलबसु मसिदी ngakfam थोई अफगानिस्तान की एमपी खरना महाक उनबदा इंडियन पार्लियामेंट मरई तौनबा येतनबा खोनबा थोई अदुबो अफगानिस्तान दी नोमैना लेबाक ngai हाइनसु अफगान एमपी सिंह अदुना फोंदोकी हाइदी एमपी सिंह अदु पार्लियामेंट की विजिटर गैलरी दा फमदुना मिफम चथरिंगैदा येंखिबा मियोइसिंगने हाइदी अरोइबदा मरोइबा पाउ महना पिजरी स्टेट लेवल गानगाई फेस्टिवल कर्टेन राइजर ओपनिंग सेरेमनी राजभवन पांगथोक्रे जाफौ बाजार दा साबा वुमेन मार्केट चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi संगाख्रे लोइनना था अमा चथगदबा फॉयल कंजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम ngasiदगी हौदोक्रे ngasiगिदमकदि पाउदम मतंगसिदा लोइजरे मियेंग ताबिरिबसिंगबो अमुकना खुरुमजरी।